Ta lofa Samoa o le pā ua fausala o taia le tulivao ua tafea pulu I vai ua masofa le fā ua solo le whālute ua malepe le upenga launga ono le moe moe nā ma le vai le no tia Atua ma le talu talufou ma le lau whae le ainga ai mai se ai le lau mea toi nuti Samuelu e alofa le tua ia te oe e le lei lava o ia e whaavavau lava o lona anga le lei o le fua lea e angia ngia I lau soifua ma lo matu ni ola ala Maia vi atu ia I le tua I le vi inga e te Tapua'i wa e alofa e whaavavau lava Tatou Tapua'i I le atua e siri le aso e tasi I lo lotoa I lo le afe. E siri lo manao I au tu I le faitatoa o le fale o lo watua. I le manao e mau I fale ie o e a mi o le anga. Te talo o le anganga Paia. Le atua lo mātou Tama Paia. O le atua lava oe o le vavau sa I o atu I le wha vavau. Mātou te wala au ma le nganga maulalo. Whamole mole le lingi mai a te I mātou le mana o lo wanganga Paia. E wha Paia, ma wha winai I mātou. Ina I ato atoa ma moni ai o le nei Sauniga. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou ali I ma le whaula. Amene. Tatou vivi atu I le tua I le pese o Sauniga. Yesu
Ua tuatuanga fa apostolo. Ngangana fa Samoa man ngangana fa Peritania. Ua o fa tuatua ile tua le Tama. O le ona le malosi umalava. O le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o fa tuatua fo i a Yesu Keriso lo na alo e tō tasi o lo tātou o lii. O le na whanau e le nganga Paia. Na whanau mai a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato. Sa wha sa tauroina. Sa maliu. Sa tanumia. No o ifo i se oli. O le asa tolu na toe tūma iai na ye uoti. Na awhioa e le langi. O lo wanofo o ia i le tūtau matau o le atua le Tama. O le e ona le malosi umalava. O le atoia fio mai o ia e whamasino i e ola atoa mai e uoti. Ua o whātuatua i le nganga Paia. Ua o whātuatua i le kāle sia Paia e au fiainu uma. I le mare mafutanga le au Paia. Mare wha mangaloina o angsala. Mare toi o le mai o le tino o le tangata. I le mare ola e whāwawau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You sit in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous, will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in common as faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism, and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo. Lo mātou tamai o le langi. O oe o le atua o le tala whasolopito o tangata uma. Ua e whaia mea sili uma mo i mātou. Ua e anga lelei I pale li o ngā ruenga. Ua e tā pena le tala lelei mo tangata uma. Ua sulungi aisa moa ma le larulangi le malama mai ate oe. E le o le tae au fau e lea ma le aso fau. Ua pua ina mai e le ea malu o le vangano la ufio. Mātou te whawhitai le atua. Molo wanga le lei tele na wā. O me ai. Wa inu. O lautau singa alofa lea le tua. Mātou te whawhitai atuai ma le nganga ato toa. O lowa lofa fo ai fua lea I ate I mātou. Ua mātou ai o le vao. Atoa I marisami. Mainu ai le ua mai la ufio.
Whawhitai mo le whaoratanga. Whawhitai mo lo taua wa Ifoga ma Manuia I ainga. Whawhitai mo le nganga Paia lo mātou fisoa soan sili. I taimi uma lo mātou ne yola. Wa ia taitai I mātou I le file mu. I le moni ma le whamaoni o lo suafa. Wa e whauina o e wa whatuatua I a Yesu. Ma e whapaia I a te I latou. Wa talia le ola ma le oti o le li I whaola. Wa e whasino mai le ala I a te I mātou o le langi e whawavau. O nā o Yesu lava. Whawhitai lava le tua. I loa lofa I a te I mātou I aso umalava o le ne ola. I le mafuta mai o le nganga o keriso I a te I mātou. Ma le nganga o la awa fio. E asi ai lea I a te I mātou. E manavai o lo mātou ne yola I le nei lalo langi. Whawhitai lo mātou Tama Paia. Pe a mātou toi vaai I le malanga o le tongi ola le li ie. Ese le whaingatā. Ese le mātanga. Puapua ngā e o ti ai o lo loto. Wa mātou langona lo mātou Tama. Ai ui lava I lea. Ua e whao ngā ina e teu ai le ola o le whao le tanga. Lenei mātou te wha nau atu ai I la fio. Whawhitai tele lava I lo wanga le le I a te I mātou. Whawhitai mo le whao le tanga wa e Saunia. Ia vi ia lava oe e wha wawau lava. A o mātou ngā lulue e pēi le talia inolo whingalo le tua le Tama. Ia e alofa. MANATU-AUTU I mātou le wha unga whawhitai a la fio. Ua malie I ai o lo whingalo. Whawhitai le Tama a inga whanenganga. Ina ia mātou o na maa ona. Malau le iai lo mātou Tama Paia. Mātou Tapua'i ma le whamaoni. Ina ia mau ai o lo vi inga lo mātou Tama. Whawhitai tele lava mo Samoa. Tutuila ma Manua. I lau pui ngā lofa I le whaoratanga le li ie. Ia vi ia lava oe whapavau lava. Le atua lo mātou Tama Paia. Ia mātou sāpa wari pe lava I luno le nei lau ele ele. Malo mātou I loa I lunga lava o le nei ele ele. Olo o iai o la awa fio. Ia vea lea maaso e tele o I mātou. I le whengainga ma la awa fio lo mātou Tama. A o la matia I mātou I le fili. Malana fo I wha ati ngā. Mātou te whawhitai I la awa fio. O walo e sila fia o mea o malava. Le tuai. Mātou te whato e se atu I lawa fio. Wanga sala I mātou I o luma. O whaia ma le ava ma le mi ngau. O pule lava o le loto lo mātou Tama Paia vai ai ma le tangata I le tino. O le anga I le vātapu ia ma lawa fio lo mātou matai. O le iloa e mātou o le malamalama sa o lai. Lea mātou te wala au I la wafio o pongi sa le ala lo mātou Tama. A o le sulu mai la wafio. E pupula ai mata tau waso lo mātou ni anganga. Mātou te sāwa le wale mai I la wafio. I le vāo le tasi ma le tasi. Mātua ma whanau. Ai meise I mātou le vā I mātou. Mau au na tutofi. Le atua lo mātou Tama Paia whamangalo I mātou. I lo mātou manatu sausili. Whamaua nulunga lo mātou Tama. Ma lo mātou whātala le. Whamangalo lawa fio I a te I mātou. O nei o mātou mana onga. O oi lava o le atua o le lofa tunoa. Lenei o mātou te talo mai fuatu I a te oe. Whamole mole Manuia mai I mātou I lo wangang. Manuia lawa fio I a te mātou taito tas.
Fafuolo ai o soifua ma leola. Leola manuia Maia te oe leli ie. Ina ia mātou tautua I pēa mo lau Fe'au ma lau ngā ruenga. Tangi ai o le loto ma vai le nganga. E peone e sila fia. Ukraine o lo iai I lātou I pua ngam whaingta. Whainga sau wālo mātou wali ie. Toa tele o e maani liu ma e o manunua o na Lenei FAITAU. Ai o te wala au I la o fio lo mātou Tama ma le Ifoga le lalolangi Atua. A fio mai I la o fio. Tu la o fio I le vao Lenei whalavelave. Whai o lo finangalo. Tau no o male Manuia. O wawo mātou wiloa. O nisi nei o whainga le fili. I le anga ai o le mātou vāna nofo I le file mu. Ai mātou te tatalo I la o fio. O loo whātasi la o fio I le nei taimi mo Ukraine. Dele ie lo mātou Tama. Anga le lei la o fio le peres tende o Rusia. Ta whawe ese o le finangalo ita. Mare mana o tele le li ie lo mātou Tama. Ina ia mauai e o Tagata. Le tasi o le Fe'au fani ma le file mo ia te oe. Le tua lo mātou Tama Paia. Mātou te tatalo. Manuia whainga malo o lo whenga iai sa mo tuto tas. Manuia la o fio. Whainga malo tutuila ma manua. Le tua lo mātou Tama Paia. Le lingi atu e la o fio ia te I lātou le manuia o le tamai mane a tamai. Ai whasiri le taita inga la o fio le anga ngai. Ina ia lātou o ngā lulua I la o fio. Ina ia mau ai o se ai mau tagata lo mātou Tama. Le ai mau nei o tai au ma le lumanai. Manuia I whare mai. O lo iai le tō tele le li ie. O lo tau wivi I lātou manei ti ngā lo mātou Tama. Whaola tia I lātou le lofa mareanga le lei o lawa fio. O whale pui ma to ese lo mātou Tama. E peone si la fia. O lono nofo ai o lo tō tele o le whanau o le lalo langi nei. O lofa lawa fio. Whatu maue lawa fio I ate I lātou le toa file mo. Manatua I lātou I lo wanga le lei. MANATU-AUTU le lei tu la se tasi o atali ia e mau. O lo iai o ia I nei no fuanga lo mātou Tama Paia. Fe soa soani la o fio ina ia maua I la inga o le toa file mu. Au mai o ia I le fale le fia o la o fio. Mātou te vala au I la o fio I le lofa ma le anga le lei. O nai o mātou whanau lo mātou Tama. Pui mai la o fio. Manuia le lalolangi Atua. Manuia si ufonga o le tai a fau malana tautua. Ia vi ia ai o e whaavavavlava. I le suafa o Yesu Keriso. Mātou te ole mavala au atuai. Amene.
Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. FAITAU wina wa fionga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania man ngangana fa Samoa. Reading of God's word in English dialect and also in Samoa dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. From the New Testament, the Gospel according to Luke, chapter 2, verses 41 to 52. The Gospel according to Luke, chapter 2, verses 41 to 52. We will be reading in a responsively reading. Let us hear the word of God. Now every year his parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. And when he was 12 years old, they went up as usual for the festival. When the festival was ended and they started to return, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. But his parents did not know it. Assuming that he was in a group of travelers, they went a day's journey. Then they started to look for him among their relatives and friends. When they did not find him, they returned to Jerusalem to search for him. After 3 days they found him in the temple, sitting among teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Child, why have you treated us like this? Look, your father and I have been searching for you in great anxiety." He said to them, "Why you were searching for me? Did you not know that I must be in my father's house?"
But they didn't understand what he said to them. Then he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in years, and in divine and human favor. FAITAU a whionga Paia le tua. Mai le whenga inga whau, evangali a Luka o MANATU-AUTU lua. Whaiupu Faasifo maratasi e whangata mai le 5 ma le lua. Evangali a Luka o MANATU-AUTU lua. O le ao tātou o na FAITAU Folafola Fo'ai. Mai le whaiupu Faasifo maratasi. Se ia whangata mai le 5 ma le lua. Wa o Yerusalema o na mātua I lea tausanga. Ma lea tausanga I le tausaminga o le Paseka. O iona tausanga e se furu malelua. Ona wae leo I lātou Yerusalema. E tusa maletu o le tausamanga. Ua mawai o na aso. O na fōi mai lea o I la ua. A ua nofo le tama o Yesu Yerusalema. A ele I loa elona Tama ma lona tina. Fate I la ua o ile au malanga o I. Ua la potasi le ala. Ona la sa ili lea ia te ia ilo la ainga. Ma e na la tō masani. Ua le iloa o ia. Ona la fōi atu lea I Yerusalema. O sa ili ia te ia. Ua mawaya so e tolu. Ona la maua ile o ia ile malu malu. O nofo I tonu o le awa wao. O lo whanongolongo ia te ila tō. Matau fesili ia te ila tō. Ua matua o fo malama I na whanongo ia te ia. Ilona poto. Maana upu e tali. Wala ofo ina ua ilo atu o ia e ila ua. Ona whai ane lea o lona tina ia te ia. Lauta mai. Se ale mea ua e whai mai ai ia te maua. Whauta. O ima ua malouta masa ili lava ia te oe maritinga. Ona whai atu leo ia te ila ua. Sea ele mea o lua sa ili mai ai ia te au. Lua te leiloa ea e te tau o na o le whale o lo Tama. A ua le langona ila ua le upu o whai mai ai o ia te ila ua. Ua lato o fo I mai ila ua. Ua o I Nasareta. Wana ana o ia te ila ua. A lona tina ua ta ofi I mea uma I lona loto. Ua tupu le poto ma le tino o Yesu. Walo fangia o ia e le atua atoa matangata. Fa Manuia mai o le atua. I le FAITAU wina wana whionga Paia. Mai atu mau pe lava ia te ia o lona viinga e whaavavau. Whaavavau lava. Amene. O Lenei vai aso. E whaata ta mai le winga o le tala le leia Luka. Fe mai ina ia ta pena masau ni uni ai le ngā luenga e tala. O Luka o se fo mai, ma o ia foi o se TUSI tala. I tala Faasifo. Sa ia wha mawhaina le tala o aso o whamatalanga o tuana. Ile fesota inga atu o Yesu I mea te tupu matangata matala Faasifo o le ulanga nei. Ua au Maia Luka le whamatalanga au ili ina ia tātou tari tonu ai ile mau whatuatuaina o le tala Faasifo o le soifuanga leo o Yesu Kirisu. Ai sili atu ai lava o na taua. E mawhai ai o no tātou tari tanu ma le mautinoa. O Yesu, o le atua. Fe mai ua whamatala mai e Luka le awala, ua ulu atu ai le alo o le atua I le tala Faasifo o le tangata soifua. Na soifua Yesu, o se whaawa o ngā Lenei, ma le ato toa mo tangata uma.
Ina ia umai ma atoa o se whaiva o le whinangalo o le tua. Fe mai sa ia saunia le taulanga atoa ma le lei moa tātou ang sala. Ina ia mawhai o na whaola ina ai o I tātou. Fe mairo na tāua. O Yesu alo tātou tai ma le whaola atoa. Na te ofo ina atu o le whaamaangalonga. I te ngata umalava o le lanolangi. Ina ia whawhau ina ai o lo lātou o langa. Ma māsani iai I le mafutanga ma le li whaola. Sa matua nau Yesu I te ngata na ia whaia. Whaia mai I lona alofa ma lona anga lelei. I le fuatai mai o le tau singa ar Tama. Ai sa nau fo I le tua. Ina ia lawi loa le soifua o le tangata ola. Le ngata I le lalolangi nei. A o le langi ia te ia e whaavavau. Le tāpenanga pia lava leo o le tala lelei mo I tātou. Si wafonga o le tai au fau. O le alofa o Yesu ia te oe. O le aunga le nā mare autu o le tala lelei. Fe mai tofu lima lava ia te oe. I lana taita inga I awanoa e tali atua ia te oe. E tusa ai malo wha atuatua. O le atare nā le tāpenanga o le tātou nei sāwaringa. Le sauni uni atu mo le ngaruenga tāla. Ina ia vatu le whinangalo le tua. A o le matua o le launga le nei vai aso. Ma le nei lava aso. O le maota o lo Tama. Mai le TUSI le vengali a Luka sa o Tatou FAITAU ma whanangolongo iai. Wa oto mai iai il nisi o whamtalanga tāua mo tātei. Ina ia, tai nai I tātou ma te wai o le ala. O le ola o le tangata whatuatua. Ma le tangata o lo whaanongolongo I le tua mano si ufonga. Ua mawai aso tolu. O na la mawai le o ia I le malu. O nafo I te tonu o le au. O lo o whaanongolongo ia te I lato. Ua matua fo umalava e na whaalongo ia te ia I lona poto MANATU-AUTU e tali. Whamaile oran fasili whapea. Se a ea le mea no lua sa ili mai ia tea. Lua te leilo ea e te tau o no I le whale o lo Tama. E tu sai mara tu la fono le tua ia te o te nomen matapes fumare ono. Al fai upes fumale ono, e te tau I tane uma o no atu whātolu Jerusalema, I le tau sanga mo le tau Samuelu Tele. I le tau e te tango ai mea. Na whamanatu ina ai le paseka. O na so ai lea ma le tau Saminga o areto. E le whawheteina mo le vai aso atoa. Ai toi whamanatu mai e mose fo ia e soto se furu ma le lua. Lua se fumatasi le tolu se fuma le ono. O le paseka e whamanatu ai le po. Na sola ai te ngata iutaia mai ai kupito. Ina ua whasio tia e le tua uru matua ai kupito. Aina ia pasia ainga o Israelu. E leo le paseka e le nasi fufonga o le tai au fau. Lea ta te soi ma ori ai I le tua. Wa sola ese mai ai I ta ua mai I le oti. Ai wa ta ola ai I le lau e le ele le lei. O le ma lau e whavavau o le tua. O Yesu Keriso lea. E leo le paseka e le e sili o na ta ua. I le tausa minga tātou te whaatasi ai Maia. I le lau o le fia ma le ori. Sa tau ta ua le lotoa o le maru I utaia. Atua o se no foanga o onga. Sa su e fo I masa ili le apostolo Paulo Jerusalema. I to tonu lava o le nei no foanga. I lalo o le taita inga. Kamalielu.
o se tasi o na o sili. Fe meile se fulu mane lua o tausanga o Yesu. Wa manatuai Maria ma Yosefa e te tau loa o na whaatasi atu tusai ma te tulafon. Ai eile me o tupu. Ai no watu uare au malanga Yerusalema. Sa nofo pere tamo o Yesu. Ma wai atu o lona tala noanga ma tai lotu umalava na whaatasi ate ia. E ese le whainga tau re ni tala. Ia te oe le matua. Po fea e te malanga iai ma si o walo. Awa ngalo ia te oe. Ele o saulau tama ma oe. Fe mai wa tu umea umalava. A sa vali ma re popole. Ina ia maua re tamaititi wa leiloa. Whape nala ngona sa o ia Maria. Oi talo fai si au tama. Ua whiwe sa ili ona tua oi. Matangata o lona ainga o re tali. Ma tau te leiloa. Afe mai tasu lava re manatu sa ia te ia. O na i Yerusalema lava. O le whainga tau le mata opule nei. A o iai Palestina lungo a wala savalia e tangata Iuteia. La tau te ave ai o tamaiti e whao ngā i a la tau ngā nuena. O re ana whare nā e savavali ai o tina ma whanau i luma. Ai muri atu ai o re nuu atoa po o le malosi o Israel. Ina ia pui ai o tina ma whanau. Ai sa ia sa ili pe lava i tama malona lofa ma le ato toa. Na te mauaran tama. Ai tala vau pe lava reo lango Yesu. Sa tama whai foi e tautala i upo re tua. Sa tama whai foi se whainga tele ina ia whaale leia ai olo na vā matangata ma whaai loa atu ai. O ia o re Mesia wa leva o na lātou whaatali ai. Ai o se vai e sua malie. I le whaalonga i lātou le ao au atu o Yesu. I le tali atu o Yesu i ate i lātou. I le whaatala no ina o re whaao re tanga. E whape Fe'au na tūlai mai. Fe mai e tūlai mai te tonu o re whina ngalo re tua. Ai ei fo i teimi e se ai lo ta'ala si wafonga re tai au fo. Ai a se fo e se lava i le atua. Ai a to e sa ili fo e sa ili lava i le atua. Ai a o mai teimi e te tau o na tātou e o ese mai ai ma mulu mai i nei ti ngā ma puapua ngā. Pe a whai tātou tele ma whai o na talia i le atua toa fe mai Yesu. Wana o le fale lava o ta mai ma wai o le filemu. Wana o le fale lava o ta ma e toi whafosi e nai o le nganga. Fe mai o lo iei te tonu o afi o ngā re tua. E teu wai o le ola whale nganga. Ma whaatonu wai o le ola i le tū ma le anga. I le si o manga o le tangata. E le whapena ita Yesu. I le to tele. A whi mai nā alofa pe lava le tua ina ia manino masusolo o le maramalama i le tala inga. Ina ia whaingo fi ai e le awa o na talia o le nei aru o le toto. Ma se tasi o i lato. E le maramalama matua o Yesu i le winga. O le fale le nei. O le fale o le Tama. La Tele i loa po fe o fai ai o le ese senga. Ai i le vā lava o le Tama i le whare lalo langi nei, malona Tama i le langi. Na sila fie Yesu, e te tau o na atoa umau fai au a inga. Wha a vai le tuolon Tama. E ui sa i loa e Maria ma Josefa, ua te tau e lava i. Ai sa pongi sa pero la ua manatu. I le whaiva o Yesu, i le tolu aso sa ili ate ia.
E le ngata I lea. Sa ta tau ai o na lātou tau si ai o ia e pei o le upu o whetala iai o le perfeta. Teu ie o tau le ala o le li. Waulu whale atu Iesu te tonu o le manu e pito I sili atu le tāua I le atua. O lo o wha fio ai I le atua. Ma wha longo I le ao au atu o lo nātali. E moni lava sa la tō manatu ifo manatu wane. I le ata mai marito mai. Ai le I ato atoa fo iai oro la tō talio o le nei tala lele. O I nā tonu lava. Na a mata o na langona ai e Maria. Talo whae se o tama. Le lai te iti ma le leanga waa. A o mea umalava na whaalongo iai Maria. I rea oa ongara na tama, whe mai ua ia teu a toa umalava I lona lotu. Whaoso fiai o le fia. Ma le anganga whaafutai I le atua. O whainga masani o leolanga. Iaso te jas. A vatu ia Iesu le mana maanga mausali o lo ta wha moe. Po fea o iai lona tau. Ua whaino mai ele ni aso Luka ia te Tatou. A masani lo Tatou o langa I whatamai titi. I le upo le atua. E tupu ai o le talavou. Wāti nae. I fua. Whaere leanga. Ua whaia ele tua. Ioe na tupu ai o le tino ma le mafau. Mawhiso tai atu ai le tō tele o tangata. Ai le I pāleni leo la ato o toa le tō tele o Israelu. Ona I le anga waa matau anga whau e tusai moro la ato mana. Matu wai. Le tala le nei au ngā moa tātou whanau. Tō o le tamai tite alu I le whale o le atua. Pe ula vale o le tamai tite. Whātua tua pe lava I le atua. Nā te whaatonu ma o a I a te ia. E leo le ala fo I lea na maua ai le sāwani a Ioane. I no fuanga o le nei wha moenga. I e matativa. O e le wha maoni. E o lava I le atu lau a tōre no o Israelu. Ina ia ulu fia o le tala lelei, o le tā pena o le fio mai o le li I ro lato mo. Pena muri ea se tasi o na whatua tua ia Ioane, le ai. Manao Ioane ia whatua tua uma, ia Iesu Keriso. E moni lava. E iai whita ma puapua ngā o leo langa. Ai tātou te māsani pe lava I le ngāna lue, I le alofa ma le angane lei o le atua. Whe mai a mai a le ngā ruenga ta mai titi Samoa. Ua toi foi ainga. Ai se whaalongo le tina ma le tama I le tau tala le ta mai titi. Whe mai e te o fatu e le tina. O na tangi e leo le tina. Ai fia iai le tama Samoa. E le olo whaavai ea lena. E te tutulu I le ao ma le pō. Le lau ele o le whanau mai o le tala le lei. Ai soi ma fia I le tama le mapu I ngā ruenga ua tau ia o le whinangalo. Se wa whonga o le tai au whou. Tō o le tamai titi ma le tēnei titi alu I le li. Fesoasoane I lana savali. E alu aso sau aso. E whaia ina ai Satan. The gospel according to Luka. Preparing of ministry. From an infant who would call nothing on his own. Jesus grew to become completely able to fulfill his mission on this earth. He was fully human, developing in all ways like us.
Yet, he remained fully God. He took no shortcuts and was not isolated from the pressures and the temptations of life. There are no shortcuts for us either as we prepare life of service to God. Jesus' ministry in Galilee, Jesus' ministry on the way to Jerusalem, Jesus' ministry in Jerusalem, Jesus taught great crowds of people, especially through parables, which are stories that illustrate great truths. But only those with ears to hear will understand. We should pray to God, our Spirit, to help us to understand the implications of this truth for our lives, so we can become more and more like Jesus. Luke gives us the most detailed account of Christ, his birth, describing Jesus' childhood, development, gifts, miracles, and the humanity that he lived in. Our Savior was the ideal human, fully prepared. The ideal human was now ready to live the perfect life. The story is only ancient report from Jesus' childhood. In the four Gospels and throughout the lives of Christ in this earth, was Mary and Joseph follow certain religious practices. They continue on to praise God, allow him to go to all the festivals according to the law of God in Leviticus. In this sense, they appear to be model parents in transmitting. Jesus used his opportunity to be in the temple, and he was only 12 years old. Besides the 30 years old as they used to be, Jesus came in as a young boy with great knowledge and understanding. Jesus realized his identity at the age of 12. How wonderful it is to be with all our children in Ifoga. Let them define themselves in a relationship to God. And before God, they become teenagers so they can live up to the standards of becoming the mouthpiece of God, not only for their own lives, in their home and their future family. More important, why his parents simply excused that Jesus did them wrong. Jesus replied, I am safe. I am at my Father's house. In this message today, it brings us peace and joy. It's time to prepare the way, meaning clearing sight, putting everything, all the package that it comes with us, away from us doubts, so we continue to press on and live for Christ. When we give in to the enemy and wrongly accusing of us and take away our strength, we become zombies, weak and weak. But trusting in our own power is not going to work. But if we trust God, we will become victorious. And I wanted to leave today with these conclusions. The Savior of the world was arrested and executed, but death could not destroy him. And he came back to life and ascended into heaven. In Luke's carefully account, it says, he received victorious from God the Father. An invitation for all of us today. Do you believe that his death and resurrection gave us life? If your answer is yes to that question, welcome to the home and the house of God. Si Ifoga family.
Let's continue on to live in prayers. Keep each other in prayers and continue to press on forward. No matter what circumstances we face, the ability to know who God is greater than our own thoughts. May God shine His face upon you every single time you go and lighten up your path. In the name of Jesus, amen. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. In Jesus' mighty name, amen. Tatou vivi atu I le tua I le pese ua Sauniga. Fale o lo Tama, my father's house, ia pe o le MANATU-AUTU o Lenei aso, ia pe o na whitai tunga iai le sunga ni whai Fe'au. Mori atu le anga whaaftai Tele, ia tusa o le Fe'au tapena, o le Fe'au filfilia o Lenei aso, ia ua lava lau whaafonga anga sa moa. Mori atu le anga whaaftai Tele, I lo tatou atunu, I o sao tatou FAITAU inga whaatasi, I Lenei lava aso. Malo le tauata'i Fe'au mga ruenga o le nā vai aso pe o na Alopopo ia le futa tu le lulu aso o le nei vai aso fo feangai ma Fe'au mga ruenga vi ia le atua I lana mea alofa tāua o le soifua I ina ma le ola ia I mātou ia mo le atu fo ilanga whaaftai I lausunga le I whai Fe'au Pastor Samuelu ia tusa o le tāpenanga o le Fe'au o le nei aso e tusa ma le whaasino manga a le TUSI FAITAU aso
ale karisia le whakasa. Mana ia le Fe'au, i oe i le whaalongonu atu, ia au lautou whaafonga mai, tātou o i le whale o tātou Tama, o le whale tuli matai e tangata uma, a fesili o ato i ngā tangata e o i le whale o le atua, e le whaidunga ina, e o uma i ai tangata uma, e oe, a fesili foi, o fea la o iei le whale o le atua, o oe maau ma tātou uma, o tātou uma e sa ili i le whale o le atua. Manuia Tele, i oe Fe'au Folafola o Lenei aso, whaaftai fo i lau sunga le li whai Fe'au, ia ona o le tāpenanga o le upu o le atua mo Lenei aso sā. Paunia at fo i ia le tātou tautua o Lenei aso, ia lau whaafonga anga sā moa, i so o se tafa, ia whaapena fo i on tālusia, whai ngā mālo a sā moa na lua i tālusanga, i le whai ngā māloa tutuila manua, tainani fo i ia le sā moa tutu tasi, moni atu le ngang whaaftai Tele. I le nāwa iaso o whaamaru manu mai, ia pe o na tā ua le sunga le li whai Fe'au, sā moa, MANATU-AUTU ia lea fo i vaenga o le larolangi, whea ngai ma taua, e oe, whea ngai ma whe vae inga i tutonu o leitu o atu nuu kominisi, e oe, Lusia, ia ma Ukraine e pei o na ave mai ai tala o le nei vaenga o le larolangi, ua so o tulu inga o larolangi, ia o whea ave i ai tala o le nei fo i vaenga o larolangi pei o na iai tātou le taimi nei. Manuia Tele, lau whaafonga anga sa moa, whaaftai mo le Tapua'i inga Lenei aso, manuia le anga i atu i le nawa i aso, whaamaru manu mai i Fe'au ma ngā luenga, soifua mai i manuia. Tātou whai ui le talo. Whaafitai le tua lo mātou Tama. Wa taula nei lo mātou ni sā. Aure a sā valia le lau ele TUSI ma lo finangalo. Whaafitai lo walofa. Whaafitai lo wanga Lenei. Ia manatua pe lava i mātou. I le whaapa i anga la wafio. Na ia mātou tau tala i la wafio. Ai le o mātou nei tangata. Tai tai a te mātou le file mua la wafio. Ona o Yesu Keriso. Lo mātou wali i ma le whaola. Amene.